Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bam da kasni. Kajinyalang ba RCN juga expert committee lapalong ha Shillong man kasin satjan bad ha kini kajinyalang ladon lang ki officer nakatnat personal jong ka sarkar Meghalaya. Ya gane ka expert committee ka balathung da ka sarkar jilla ban bisharnya ek state reservation policy habaya day ba ka bha kam bha jam haki kam sarkar hapo ka jinglong shonknor unong bishar bala shongthan u justice retired master mulchan guard ka jingyalang expert committee bala shimye ka raiban pinmi e ka jingpin na pat ba ha ka bakin ya mer jingmut kin pani ka jing ai jingmut bad kila ban kan tho na ka baya day ba ka state reservation policy Kawai karai ban pelong ya gajung sengap pat ba ha kiwe ki nongba jung kiwe ki district ha ga jilla bat hadin kata kin sashim jingmun na ki pat ba rukumjo kiwe ki dukhat jung ka committee ki belaya don lang ha gani ka jingyalang kilong u justice retired Dr. Satish Chandra Professor D.V. Kumar Professor Chanda Shekhar bat Professor Subhadi Mukherjee ka jingyalang jung ka committee ka bakarpang kan ya syong biang ha unai jimmang arhajar arpsau Ya sige balik ng sinuto. Tandang yung sinuto na masunusaran. Bagi nangalam di kilalaban convince. Hagani ka all party meeting badbankan ban review. Yang kami ka resolution policy. Sinuto na apakah kata ka committee apakah sarkar ka utung kala shimre karai ban thor siya sarkar ban thau ya kata ke expert committee ban review ya kane ke research policy yelan so tendo yang pakai ban hol yelan so tambang yang pakai ban hol setelah mana kata kau nalane ke jawa kumbu nalam jawa kane ke party kumbang lakaran syai Lembang iyo daga jito kabashai. Baka sarkar can constitute yagani expert committee to review yagani reservation policy ngano paksange yagani ekisha. Yeno pala awan tolak yagani kejiki kejiki. और सुनो matagasi ngan bahari urusan besar ngan pendek kendai televisi harga susah je. Balasai ngan rum sekasi ke bersiko. Terkesan hari ke sarkar laga tua bagai ke program tujuh ke agitation jika ikut no Jadi ban pensat ban penpoi hangi akan notification. Dekat habuk kata kapor. Kapan negara yang jadi ke parti. Ini setolok, ini serihai sih dari jinjau. Jadi orang semua tu, biasa selenya, hendak kerja dengan jinjau. Boleh oleh tua. Bawa lah dari banyak satu wanisi. Nganagi oleh kehor. Bahkan udah guna bawa lapan kita. Ya kata kekaya kerja. Oh tunggu beliau hadir kendai televisi di suatu. Kendai terjengkel. Tapi semua ibu beliau barang lah. Banyak kumi, banyak terjengkel. But banong ke jinkerman dia kerja sendiri. Transition ni snow shine. Ni snow shine nak jishim jong kapor hak jepai. Balalande nak bor jong piu patba. Lesi yang nama bat koi. Siapa yang thong koi mata. Badai kini, kalau ia tempau, house yang arpo hari sang ia ke revolution dia adalah tadi.
Yang revolution ke maka jiki patba ka baklai ban penkongo lani ban penbek ya kari bagi kejat kari bagi tahan nomor kata kata bakani kanan klai pinsuhu bakani kejile tempat kut tak hadu ba iyo priang ya kejiko kawasyai laga soka ba kin constitute ya kata ke expert committee ban review nanti ban pek tenia ban penhamai pa ya kata reservation policy ingat tuan bandang saksikan nama larai nuru kesni ke bang priang ya kajing ya kran naga party ya rai juga party bangan sang ya kali indefinite hunger strike bang larai ya larai bangan numpaye tak halu bang soka akan berkongu ban review ya kan dengan reservation policy. Nampak tandang penuh berkot kekian kerja. Nampak ke banjai, tamang ngambil balik pasien usahawan. Nomor terbaik yang jampi dipatah. Yang merging mood, baru ki political parties ki bawan sekali kejingilang. Kita kijing ai jingmut om barok ki political parties kia hab jingmut ki don ki points ba suggest ki ba ki khilam ya hab jingmut ki don bade ki point ba suggest ki bai ki te ki mi hab jingmut ti kum kata kalaja rei hapdeng kata ka jing ya kren ka jongi kalong kumba imat barok hi ki kwa don bentalang banya kren ya kani ka jing pen kelan ya ka jing pen pet biang ya ka state reservation policy barok ki political parties ru ki seng san perthai ru ki sutho hi ba kani ka rai ban pen kala ya kata ka state reservation policy omla dangi ka committee banle tekin wan lam ye kita ki jing ai jing mut jungki ya ki jing bam ya hap jing mut jungki halot ki tu ki mat ki baki ya kren ne kemangi nakaliang ka committee ngilaya kerpat iki bahaba piong le kumni pihapan ai ru ka justification pihapan pek ru ba na poi sing syari kanum don kanu ka kendum ka kendram ka ban penjenjar pat iya ka jella ka jongi hi kidon ki political parties ki bong ngimpat kwa ban rai na mar ngin hablek thai syaki political parties la jong ban pan jingmut hatong ngin pan ka export committee ne hatong ngin penkelai ka tu ne tongin penkelai ka ni ne ha ka bakut ka jingi kran jungi kalong ka ba I say so ka bangilaya rai kitu ki artli ki parties ki baklam don lang ha ka tu ka meeting ka banikong ka jungi ki don ka tu ka ni jingkali kin sanang ya kendo ya ki officers bakin ya pek kita ki jingi kran jungi ha ka tu sngi kidon bijing keli katukat ni kiba ngi kum ka so ka committee ngin ong ya ka sarkar ailat iki banle nang babaro kin ya sutho ke ai kata ka rosta ke ai kata kijing ha kata ka reservation policy but kani ka committee ka bangin hap ya form ite om baro ki political parties ki ya sngo badon kam namar ki don bane ki political parties ki bong in hablek thai shwa support ki parties la jong ban discuss don ki parties ki bong penyak bet sakman lada ka sarkar ka penbet ya ka tu ka OM jong banai min 2022 paradi